Hembaga bigat tayo amin apo. Good morning kada kitay pilgrims tayo ngayon may. Kada di pagsasao na familiarity breeds contempt kung ano na dyan. Kada ko apati. 1 year before the reshuffle, andiyan ka muna, nagsakit di padi da. Ket isuna, tinapan ng sukat ijay padi ijay bukod na nga ili ijay pagyananda jay tagad jay isuna kakunak nya apo si kanto mangituloy yan ito kanto na sumaron ari siapelan kunana kunak to kunana mga inyangaw apay sika kaya mo ti agyan ijay San Jose ijay ayan ti parokya mi ti kayat na nga sauen sa bagay no agyanak jay ayan mi dabayas at itatao tagad jayak nga rod. Familiarity breeds contempt kunana dayjay. Isu dayto ibagbaga dayto ebanghelyo tayo nga awan ti propeta ang mapadayawan iji bukod na lugar. Sa bagay no kung kunak man to pampanunutek no agyanak iji parokya mi baka awan mamati kanyak kunanga rod ka eskwela aki di nag-reunion kami ka apay nga nagpadi ka ket haang ka mo nga nalaing idi nagnengneng ka mo idi high school tayo kunana ka usto acceptarek at adya magbasbasa idi anak mga hami mga priority ti education at taltalon nga rod mati di makilan kawon kuna mat kaya ka mo ano apa yung pinilinak niya po Diyos nga nengnengak kung kuna mga iyang angaw agpay sumat siyempre no siyak nga tati mayasain idi ayan mi amami dayta jak to pay na iturad nga inaram ta crush ko idi high school ta awang pay pagilibrem ti ice candy ta kasan lugar awang pay pagilibrem ti ice candy di ka makabaybayad akanayon ijay office saka agin aarem iso nga mo ijay nga ta kun nengneng ko nadamot adita amok ti dimaklan na data ko nadamot ang takanyak rabaw lati nuangken koribot lati baklay na kalakas di ko sinno nga rod nga agsaong kanya tayo tata dayjay met ore ni Apo Isus napan met iji ayanda nya ti kunana nangalalaan na nga tatilaing haan ayangan ni Maria ti inana ni Jose ti tatang na dagiti ti kakabsat na haan ayangan tagadjay kunada di amuda amuda ni Apo Isus kay nangalaan na di ti kunada nga nagsao isu na iji templo pay nangalaan na nga tatilaing ka anak ti karpentero. Ore siya kumamot apay nangalaan na laing ka mga nagbasbasa ko maijay Manila mga daytay kasjemot ang tati bansag da kanyak met iso nga familiarity breeds contempt kunana dayjay iso nga kuna ni Apo Jesus mapadayawan amin a propeta malaksid iti bukod na lugar kitaan nyo no daduma dagitay agturay iti barangay usually dagitay daduma kakapitan ka adumat ada gajay taga dijay ngam nudad duma dagitay pay taga sabali a lugar apaya awang ngarod ti bayas dijay pannakilangen tanu taga jayan ka aga ammo tayon kunaga ammo mi kinarakaram kunada kalajay kani Apo Jesus na rina na pay daytoy nga kunana awan mapadayawan ti amin a propeta malaksid iti bukod na lugar awan pamati da kanya na ta ammuda dijay pamilya naggapwan na haanda nga mamati king kuana gapota kabisado danukas ano nga dimakkel iso ti kung kunak ada gayem ko nga tumautawag tay bigat apay kapinanom day di Apo Obispo abaya kunada ka kabagyan mi angatangem isuda ti sikat di takandon da kami mati na ipurpurwak sugar nga da kami igit ti bantay da kami diti na ipaspasuli yung isuda ti adatisyo na da kami takyag isuda ka agpay sumot una no ijay ayan mi narigat kani Apo Jesus nari na dayjay apaya basically awan ti pamati isok kunana dato yan inaramat na ti pangarig idi panawon ni Elias awan ti taga ijagamin ayan da lugar ni Elias nagbisin manmanuti nagbenepisyo nilaeng may sa abalo nimet naain niya na ganan ni Eliseo nilaeng naaman agasan taapaya awang ngarod pamati dadagiti propeta iji bukod da lugar awan mamati kadakwada
Kanukit kitaan tayo, anya ti pakaiaplayan na itibiyag tayo. Kasano nga ibagatay dito eh? Hamo nga it's all about the prophet, tawang mo propeta. Hamo nga it's all about the priest. Ta siya aka, wan at taga Santa Cruz nga mga uray pa na iya sa inak ijay, nga hamo nga di ti sitwasyon tata. Kasano nga tangar ti milagro ni Apo Diyos nga apay nga awan ti maaramid tata, apay nga agkurang anya pa naka anya ti pakaiaplayan na kuma iti local term tayo. Kasla kuma dito pan nakimisa. Gapota kanayon tayo makimismisan. We receive Jesus almost every day, every Sunday. Pamilyar tayo ti kabisado tayo di entrance aging gana iti final. Kaawanan tinyo kasla ko madatay haan tayon mabigbig de importansya di mesata kanayon tayo ngorod nga awaten naging familiar kanya tayo no daduma haan tayon mabigbig nga the miracle haan tayon mabigbig ni Apo Jesus nga iso ti healer tayo. Gapota ka na yun tayo makimismisan, kabisado tayo pa'y takukuta akulit nga mang pakumunyon kada tayo, kabisado tayo pa'y Apo Padi maulit-ulit, abado na. Nga malipatan tayo, di jay patag di na santuan amisa. Kasla haanin nga agmilagro ko ma di na santuan amisa, haanin nga kasla malipatan tayo pa'y di kinasagrado nanta ka na yun tayo nga rod nga awaten. Kasla habang nga kanayon tayo makimismisan o daduma iso jay lumag-an de jay value na ta very familiar tayo nga roden. Damay samot adi nga anggulo na itibiyag tayo nga no daduma gapota sanay ko na tayo nasanay tayo no daduman kasla maliwayan tayo di kinapatag maliwayan tayo di kinaimportansya maliwayan tayo nga ni Apo Jesus mismo di awaten tayo maliwayan tayo nga agtrabaho ti espiritu kada tayo babaong kinasantang kanila sunod at duma napintas lata alagipan ikaten di bayas ikaten di jay kasla kuma ni Apo Jesus gor kailyan da iso nga haan nga nakaaramid haan nga nagaramid ti milagro ijay kaawan mamati nakablak di panunok da kadisemot kanya tayo haan nga makaramid niya po yung milagro kanya tayo nakimisa ang kalmano nagkumunyo na mandikalmano anya nga rin something new tatanga aldaw iti nasantuan amisa no day jeti no kas jeti deje ko na tayo nga jay familiarity no day kas jeti bias tayo haan nga trabaho so nga tinapintas tata at the value of the Eucharist ipatit na kanya tayo tipintas na kanya tayo the work of the Holy Spirit ti trabaho na kanya tayo tapno mabigbig latta ti kinasagrado ti nasantuan ang misa iso ijay no mabigbig tayo ti bilag ni Apo Jesus milagro maaramid inaldaw a milagro grasya nga inaldaw bendisyon nga inaldaw